Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekedar tes fokus, oh jamaah. Sekali pak jamaah. Agak kariba. Haji jaki. Sehat ngasin jaki. Alhamdulillah. Kunci ka nga Pak Haji ji. Karena masih biasa jika Allah ngeritaw pun raring pun natia itu kalian nagari kunci kan. Nah iya jini ruwa di pakun raring ang tulalan talas. Jadi pun nasihatnya tubuh ta sehat togi kunci ka nga punina salewang mintu pagkasiya karilin. Maka malam ini sama-sama ki alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan bila niat ki apale jalla ta'ala apu jalla ta'ala na bila niat ki na padung barangka pangamasian na rikat tengase. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kita hidup di buminya Allah. Semua kebutuhan kita ada pada Allah. Berarti ia panakul lebaji pagkasiya katalla sa rilino. Ia panakul lomo-lomo punaniat nikirogi mayri karay nga. Tentu niya pagi nangai, niya pagi nakamasiang Allah Ta'ala. Asala se reoloan na ponero tawa ni ngai ni kamasiang rajin-rajin ki apalece. Kapapalecean tu tanto mi angirang ipangai, angirantong ipangamasiang. Jadi ponero ki ni ngai, ero ki ni kamasiang, rajin ki apalece. Paranta lagi tahu pun nairuk kita ngai palece. Asalat no palece tanto minangaino. Asalat no challat tanto minaguri sigi. Karena tinan tu tahu ni challa na baji pamaina. Tinatun tahu ni palece na taran no pamaina. Jadi papalecean tu memang iri kabajikan rita upalecean. Toni palejia jika sini patrakir pampalece. Karena pun na tahu na rajin di palece nagapan itaba garil lece-lece yang biasa tu palas ki. Karena ngapai tahu lece-lece yang antu mana nasawalak na pagkulay-kulay ji. Apa ni kana toni lece-lece yang mo. Jadi mana tanah kulay na paparang ji. Totoo lece-lece yang. Jadi kada poy gara-gara papale jadi natambong inran. Kagalamangan ng inran asalat ni palece. Jadi tena jadi rugi tu palece. Ia jadi palece ya gasing rugi. Tapi pun Allah Ta'ala jadi palece. Allah tidak akan pernah rugi dari pujian kita. Karena memang Allah zat segala-galanya. Ya mantonji poy suruh alhamdulillahi rabbil alamin.
Yang manton yung pauwag kiri Quran ang kaninag kajijujon no baleche kay nagkamit ni karet na si Kuntu alam. Maka siang malam di mana pun kapan pun kita pantas mengucapkan pujian alhamdulillah. Karena ruana salam bari salanta salawat dari Nabi ta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya melihat ada yang bunyi suaranya, ada yang cuma mulutnya goyang, ada yang tidak ada sedikit pun goyang mulutnya. Yang sudah didengar suaranya sudah pasti dia bersalawat karena nilang ngeregi. Anjo bawaan aja moji-moji tidak iseng karena tahu ngapanya. Anjo tak kalatinanya lagi moncita tidak tuh dibahang yang karena apa na bikiri. Mesinnya tu alasan. Jotinaya nilang ngeregi saran yang kegigi bawaan na karena minawan tojo sastinana nilang ngeregi. Anjo tak kalatinanya lagi bawaan na karena ke dalam hati ada dah. Tapi ingat, salawat jangan pernah main-main. Salawat memang kita harus tulus dari hati yang paling dalam. Karena salawat bukan ucapan biasa. Salawat ini ucapan yang sangat luar biasa. Iya mintu nalanya parang kagarikante kemana salawat kuntun jaki. Bayangkan banyak ini malam saya sudah ajak bersalawat. 10 di paraseng yuk muncin yang lagi nih. Bayangkan itu ni kiyok bagi poin ni pimpin mi poin, apalagi kalau dia sendiri di rumah duduk mari ya benar lagi suruh salawat ya ini lagi nih gustas karena nasahawan lah. Padahal coba apa yang dikatakan Nabi, man shalla alaihi min ummati, siapa di antara umatku yang bersalawat kepada aku 1 kali saja, sekali mo. Yang penting syaratnya mukhlisan qalbu. Syaratnya hati yang paling ikhlas dia bersalawat. Maka apa yang dia dapat? Pertama, biha asyaras salawat. Sekali dia kau salawat, bisa 10 miliar ta'ala nabuali siya gambari salang. Sekali jadi sallallahu ala Muhammad bisa 10 miliar ta'ala karena salamat ko bisa 10. Nisinyo karing Allah ta'ala. Nisinyo. Iya minjo pata ka salamat ka. Nampaya mong kana salamat ko bisa 10. Katira minto mo ta salamat ka pun Allah ta'ala mong pasalamat. Tapi hindi sumpente na yan na salawat. Tingnan ni pasalamat. Katira to na sambaran tao ni pasalamat. Toh? Parata lagi tahu pa na nijinigitongin kanyan ni Chocho ni pasalama ande tena na Chocho ni pasalama kusari bukti contoh jinne contoh dalam pilkades saja pilkades yang dibicara punna 5 calon saya rejit tulah ni pasalama ya tahun jinjum metai assalami tanya mitong menjay salamat anyo ni metai ya may mga jay kana salamat manustas balik sih, tega maustas tuh. Memang begitu, karena salah tampang. Itu nako kana, tenan tuh na sambaran kau na dong kau kipampasalamat. Ya ton cocok. Makanya pun Allah Ta'ala pasalamat, kita hebat di antu. Kita sudah manusia pilihan yang sudah diberikan Allah salam. Salamat. Hanya gara-gara salawat, nampu sumpay sikit dan salawat tuh nagukiyo. Dari sikit tahun anak karaya nga sallallahu ala Muhammad sikit di Mexico. Ito yaman. Apa boy?
Ikaw mana tayo nagkingulangi kati to mo na mempi ka man to pilang ngeri salah salawat to magimangi. Iya. Kan nate ay pato ka pun nasi kali ja salawat pisang pulo magitlatala na pagkanay salama. Jadi ka resumpay ko pinruangi sallallahu alaihi wasallam. Berarti 10 misalnya jo salawat dari 20. Nampak ulangi tapi pinruangi pipatang pulo na kanakaray kasalama mo ko salama mo ko na yamantonya na ni boya kasalaman ka nga. Yo, apakah cuma janji selamat yang diberikan Allah kepada kita? Tidak. Satu kali salawat Nabi mengatakan Allah akan memberikan kepadamu biha asara hasanah. Allah akan berikan kepada orang yang berselawat 1 kali kepadaku 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi pun binruan salawat 20 kabaji. Jadi pun 50 salawat 5 belangang kabaji. Jadi pun singanga salawat. Singanga kabaji. Batin nanjul latala pala sampai pun niat ki atau jeng salawat. 1 salawat 10 kabajikan. Ini alay bakutan ustaz. Kabajikan apa kira-kira naliang karay nga pun salawat ka. Bukan natin na itong kwasingiya kan nanto karay nga nasari ko kabajikan sesuai kaparaluan no. Katina to nasang kamakam matawa kaparaluan. Betul? Jadi latala to mo may ngator ka na apa kabajikan na naliang ko. Boleh jadi nyo naliang ko sa naliang nga pede ka na tergantung kaparaluan ta. Kung sa adik contoh. Nya tahu atau tahu miga njokodong inranna natin naktuloy na bayara atau tahu minranna natin naktuloy na lunasi salo mo pun naman ni singar pa mati siri-siri na tsakoy kasiri-siri kita uwa ko dong kana-kana sa tanjak nyo may pangingit na nalay magtuloy kumayar singkat cerita sa rewat ko si buntulog nyo na panginrangiya napati na palariya. Lam musik, hindi na pang musika. Ladri, bangin na rikal di katinggi dudi. Jadi sa remami, jurus na napake, jurus dundu. Dundu mo na. Akan mo na ito siri-siri ki kamamaman nyo. Kung natakulay ka jakot dundu. Karena ito na panginrangya, ito sa nagtoon niya baji ng patao, at doon lumipin na nipatawin niya. Naganalay mo pa ito ng panginrang niya. Oy! Napananapan ko muntulo. Nalansing na ang daraan. Abuti na pila sa akin. Takatakancing eh. Karinde. Hinrang at tao mo. Napanapanta na buntulong patan. Jadi naganataw mo ko dong iye ng panampan ko lumara. Tidak kebiasaan lama memang ngaling-ngaling akan terjadi rangku. Naganatom mo nyo ito na panginrangnya. Tema ko ngaling-ngaliki. Tema ko siri-siriki. Anjin ran mo 3 taong ang laluar. Si tao nga dito nagwangga lunas lagi. Itakbang ka nakarin naganay. Nga po nagkulay lunas naganay na ipo lang pa yung rangi ko salo-salo na nusis sa jigit may nyingarang. Ano lang pagkurekin dyan nga mami yung kusok ko may singarang ko na doon yun lang mga wala. Artinya kata apa? Karena mungkin kebaikan salawatmu Allah titipkan petunjuk ke dalam hati orang yang pernah kau pinjam uangnya. Lalu dia berpikir kayak mau kode singar rika mana nih singar tak boleh bayar ngasih saja pemain nyingar. Boleh jadi gara-gara salawat dalam pasain dari kato nih genran no salah salawat salah sabab apa bukan naman regen-regen genran no. Sallallahu ala Muhammad. Si ano yung takong jirigat ini ano eh. Sallallahu alaihi wasallam. Yung jirigat ini ano eh. Pasan say pun na 20 ka pinubangin ray 20 to salawat kajitan. 20 salawat roblangan kabajikan. Betul? Iya makanya pun nalatalang kanan ni sare mo kanto kabajikan pun salawat ko rin nabiya yakin dan percaya Allah dan Rasul tidak akan pernah berdusta. Sampai dijanji pasti kam karena Allah Ta'ala sagan Nabi pun janji pasti kam kata jitu pun janji pasti tena nakam pandang janji to pun tahu pati na bukti na ay pun Allah Ta'ala sagan Nabi janji teh gerang kasilay
Karena janji Allah pasti. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah lari dari janjinya.